ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran Sang Merah Putih dirangkaikan dengan The Last Flag Ceremony G-Force 20 Senin 16 Maret 2020 dimulai. Pasukan, saya Bilali. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Maret 2020 siap dimulai. Laksanakan. Lapor, upacara pengibaran bendera dirangkaikan The Last Flag Ceremony G-Force 20 Senin 16 Maret 2020. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Ikut sendiri itu kamar. Kamar. Ikut ke kamar. Belok kiri. Jalan. Hadap kiri. Berhenti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak.
langkah maju. Jalan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsaku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Tutup barisan. Jalan. Berhenti. Gerak. Langkah, tegak, maju. Jalan. Indonesia